Duha nga New People's Army o NPA iginbayaan ang kanra pakigbisog nga nagsurrender sa Northern Samar Police Provincial Office o NSPPO sadtong naglabay nga Abril 5 tuig 2021 mapaso nga igin welcome sa NSPPO top official Police Colonel Arnel G. Apod ang nakilala nga si Kaal 33 anyos ngan Ka Arnel 35 anyos nga nakumbinsi makahuman ang negosasyon sa First Northern Samar Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Major Edwin M. Uluan Jr. and Force Commander. Si Kaal sa Sub-Regional Committee Emporium Front Guerrilla Unit Squad 3 nga Ordnance Expert sa Unit Darasini and ER-15 caliber 45 may magazine 20 nga rounds and ammunition ngan 8 nga rounds and 40 mm HA ngan M203. Sugad man si Ka Arnel nga nasa ilarom san SRC Emporium Centro de Gravidad Squad 2 under san command ni Ka Purde nga dara naman sini ang kalibre 45 nga pistol may magazine ngan may 7 nga ammunition. Si Provincial Director Apod dahil nga nagpalusad sin direktiba san concern unit para mag-assist san rebuildi agud maka-avail ini san benepisyo nga ginahatag san gobyerno sa ilarom san iklip ngan islip. Samtang si Police Captain Leslie Lilac, Acting Company Commander sa 803rd PNP Mobile Force Company, diin ini nga unit official nga again turn over ang 5 nga former rebels ngadto sa halfway house Darangpan Center, Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar sa naglabay nga Abril 5 sa sinimantang tuig 2021 banda alas 9 san aga ang nasabing nga 5 nga dati nga rebel di dayon nga nag-attender sa admission orientation nga iging kondukto ni Miss Vanessa Salazar, Darangpan Case Manager para sa tulo ngadto sa 6 ka bulan nga pagsasailarom sa healing and reconciliation, psychosocial intervention ngan iba pa nga mga livelihood programs, antis ig-release and assistance ngan benefits tikang sa ICLIP program sa national government ngan ILSIP program naman sa Northern Samar Provincial Government. Ang Northern Samar Provincial Hospital o NSPH ginabrihan sinsini sa naglabay nga Marso 31 sinsini nga tuig 2021 nganti kang sining adlaw nag-admit na sin pasyente ang bag-o nga private ward nga nasa second floor san bag-o nga hospital building. Ini gin consister san 20 nga rooms nga kaya mag-akomodar sin 30 o sumobra pa nga pasyente. Kada room may ada sin amenities sugad san air conditioner, refrigerator ngan television. Si Dr. Joseph Stanislao, Chief of Hospital, kanya ini dati pa nga igin proponer ang development new private ward sa naglabay nga tuig. Samtang si Provincial Health Officer to Dr. Nympha Caparosocam nagpadangat naman ini sin kalipay sin sini nga development sugad man sa naging tutumuyo sa hospital ang pag-upgrade ngadto sa level 2 tungod sin sini ada ang pag-increase sa authorized bed capacity. Saya na ang hospital's authorized bed capacity ni sa nasa la pero makadanay na abot ini sin 200 sa 60 beds. Ang manpower requirements sa na private ward sumala kan Dr. Cam nga tuang ang mga doctors sayana kan ang mga nurses padayon ang nakanra hiring pero ang presenting staff kaya atindiran ang pasyente